Nastavljena predaja ukrajinskih vojnika iz Azovstalja. Zelenski produžio ratno stanje i mobilizaciju. Ujedinjene nacije upozoravaju u siromašnim zemljama preti glad. Rat u Ukrajini traje 85 dana. Ujedinjene nacije pozvale su Rusiju da otvori ukrajinske luke i dozvoli izvoz hrane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz kojim se vanredno stanje i mobilizacija u toj zemlji produžavaju za još 90 dana. Nakon 2 meseca skrivanja, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se 771 ukrajinski borac iz Azovstalja predao u posljednja 24 sata, a ukupno njih 1730 napustilo je tu industrijsku zonu u Mariupolju, koji je nedeljama bio pod opsadom. Među vojnicima ima i 50 teško ranjenih koji će biti prebačeni u bolnicu i medicinski zbrinuti. Predsjednik Ukrajine Zelenski je ovu operaciju nazvao spasavanjem vojske, dok ruske vlasti kažu da su se ukrajinski borci predali izavši iz tunela i bunkera sa belom zastavom. Ukrajinski predsjednik produžio je vanredno stanje i mobilizaciju za još 90 dana. Moramo da oteramo okupatore i garantujemo Ukrajini pravu bezbednost. Zato sam potpisao ukaze o produženju vanrednog stanja i roka opšte mobilizacije. Nadam se da će Vrhovni savjet Ukrajine podržati ovu odluku u bliskoj budućnosti. Naša vojska i svi oni koji brane našu državu moraju da imaju sve zakonske alate da mirno postupaju. Ukrajinske snage granatirale su pogranično selo u ruskom regionu Kursk, a poginuo je najmanje jedan civil, tvrdi guverner te oblasti. Granate su, kako kaže, pogodile fabriku alkohola i nekoliko drugih zgrada. A zbog konflikta došlo je do obustave izvoza hrane iz luka u Ukrajini, pre svega jestivog ulja i žitarica, zbog čega iz Ujedinjenih nacija tvrde da bi narednih meseci moglo da dođe do nestašice hrane na globalnom nivou. Sa druge strane, iz Ruskog resornog ministarstva poručuju da ako Rusija izađe u susret i omogući pristup crnomorskim lukama Ukrajine, također bi trebalo razmotriti ukidanje sankcija. Nemački kancelar Olaf Scholz ističe da Evropska unija mora da se pripremi za obnovu Ukrajine posle rata osnivanjem Fonda solidarnosti koji će koštati milijarde. Nakon što je već u aprilu odobrio podršku od $300 miliona, Japan će udvostručiti financijsku pomoć Ukrajini na $600 miliona u koordinaciji sa Svetskom bankom kako bi se kratkoročno rešili ekonomski problemi u toj zemlji. U međuvremenu i G7 priprema paket financijske pomoći Ukrajini od 15 milijardi evra. Oko 6. paketa sankcija Evropske unije Rusiji i dalje nema dogovora, pre svega zbog nesuglasica oko embarga na naftu. Sanja Bone Stepanović, televizija Pink. Dan posle zvaničnog zahteva za prijem u NATO, finska premijerka poručuje da ne želi ni nuklearno oružje, ali ni vojne baze. Ukoliko postane članica NATO-a, Finska ne želi da rasporedi nuklearno oružje ili da postavi vojne baze na svojoj teritoriji, rekla je Sana Marin. Rusi se odriču slova Z i V, objavili da to nisu zvanični vojni simboli i da nemaju posebno značenje. Erdogan, Turska će odbiti članstvo Švedske i Finske u NATO-u, ne može da napusti Rusiju. Turska ne može da se odrekne Rusije i ruskog gasa. Istražujemo da li će u alijansi ipak doći do dogovora. Rusija se odrekla slova Z koje se smatra simbolom ruske invazije na Ukrajinu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da se slova Z i V ne smatraju zvaničnim vojnim simbolima i da ne nose nikakvo posebno značenje. Ministarstvo je navelo i da su ti znaci prepoznatljivi i pozitivno prihvaćeni od strane vojske Rusije, Donjecke i Luganske republike, kao i mnogih drugih. Turska je poručila svojim saveznicima da će odbiti članstvo Švedske i Finske u NATO. To je potvrdio predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Pored toga, Erdogan je, obraćajući se grupi mladih, rekao da Turska ne može da napusti Rusiju, iako ima razvijene odnose sa obe ratujuće strane. Kao glavni razlog odluke da Švedska i Finska ne uđu u NATO, Erdogan navodi navodnu podršku tih skandinavskih zemalja kurskim organizacijama koje Turska tretira kao terorističke. Već duže Turska ima napete odnose pre svega sa Švedskom, a u nekoj meri i sa Finskom oko delovanja tih organizacija. I sada pokušava čitavu stvar da iskoristi kako bi navela te dve zemlje ne samo da zabrane njihovo delovanje, već da isporuče Turskoj određeni broj njihovih aktivista.
U igri su dve mogućnosti. Prva su pregovori Turske i Zapada, a druga je ozbiljan pritisak na Tursku koji bi doveo do njenog isključenja iz NATO-a. Jedno je sigurno, turski predsjednik ne planira da ugrozi odnose sa Rusijom. Turska ne može da se odrekne Rusije i ruskog gasa. 50% gasa koji koristimo dobijamo od Rusije. To je strateško pitanje i strateški odnos. Mi to ne možemo da napustimo, niti prekršimo. Iako su Finska i Švedska neformalno već članice NATO-a, rat u Ukrajini ubrzao je njihovu odluku da se zvanično priključe tom savezu. Finska ima 1340 km dugačku granicu sa Rusijom i to je razlog zbog koje su se opredelili da bi bili zaštićeni. Bitno je da švedski i finski građani očekuju da vrlo brzo postanu članice NATO i bit će. Mišljenja stručnjaka oprečna su kada je u pitanju uticaj Turske na širenje alijanse. Turska može da blokira širenje alijanse, ali ona to neće učiniti da bi pomogla Rusiji, već da bi zaštitila svoj interes. Ne može, ovo što je uradila, to je taj potez. Podsjetit ću vas na migrantsku krizu kada je Turska uzela novce od Evropske unije i zadržala 3 miliona sirijskih izbeglica na svojoj teritoriji. U suštini Turska trguje jer se nalazi u veoma lošoj ekonomskoj situaciji. Iako Turska stoji na putu Švedskoj i Finskoj za priključenje NATO-u, premijerka Finske ne krije optimizam i veruje da problem može biti rešen kroz dijalog. Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak saopštio je da je posle početnog šoka zbog uvođenja sankcija Rusija povećala proizvodnju nafte i da će nastaviti da je povećava. Rusija ima spreman odgovor i za slučaj embarga na uvoz njene nafte. Mi ćemo svoje resurse plasirati u treće zemlje, odakle će biti izvožene u Evropsku uniju. Uzgred, to je nešto što se već događa, jer smo znatno povećali izvoz u azijsko-pacifičke zemlje. Ne mogu, naravno, da vam kažem u koje, kako se ne bi povećao pritisak na njih da ne kupuju rusku naftu i gas. Bivši američki predsjednik George Bush napravio je lapsus, rekavši da je ruski predsjednik izveo brutalnu invaziju na Irak. Bush se odmah ispravio i rekao da je mislio na Ukrajinu. To se dogodilo dok je kritikovao ruski politički sistem. Rezultat takvog sistema je nepostojanje kontrole i ravnoteže, što je omogućilo da jedan čovek pokrene potpuno neopravdanu i brutalnu invaziju na Irak, hoću reći na Ukrajinu. Branitelji Mariupolja i dalje izlaze iz Čeličane i predaju se. Iznenađuje njihova brojka koja je iznad svih najava i predviđanja. Rusi tvrde u 3 dana više od 1700. Oni zdravi odlaze u pritvor, a ranjeni u bolnice iz kojih Rusi objavljuju snimke i svjedočanstva o idiličnom odnosu prema zarobljenicima. Željka Miša. U dugačkim kolonama šepajući, izmučeni branitelji nastavljaju izlaziti iz Čeličane. За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Oni su, tvrde Rusi, prebačeni u Novoazovski Donetsk, u nešto što nazivaju bolnicama. Objavili su i snimke u kojima ranjenici govore jedno, ali oči im govore drugo. Отношения нормальные. Меры физического воздействия, психологического на меня не оказывают никто. Отношения отличные. Посмотрели ногу, сказали, что все нормально. Ostali su nakon pretresa po izlasku ukrcani u autobuse i prevezeni u zarobljeništvo, gdje čekaju ili razmjenu ili suđenje. Нас сегодня водили в столовую, там был супчик с макаронами, воды брудные, это супчик и каша. Ужина еще не было. А дальше у нас есть расположение, кровати, матрасы, все это положено, все есть. Я вообще как бы не знал, чего ожидать, на самом деле. Ну, в принципе, то, что хотелось бы, и то, что получилось лучше, чем ожидалось, в принципе. Od kada se Azovstalj spominje u ovom ratu, spominje se i brojka od 2000 vojnika utaborenih u podzemlju Čeličane. Tako da bi ih dolje moglo biti još 300-tinjak, pretpostavlja se zapovjednika. A u Kijevu je nastavljeno suđenje prvom Rusu osumnjičenom za ratni zločin koji je ubio civila na biciklu. На наших маленьких захисників хлопців героїв Запорожсталі. Я не буду проти.
Kamere su uspjele ući i u krug uništene čeličane, koja je bila posljednje uporište obrane Mariupolja. Sada je samo simbol toga. U Mariupolju recimo bio više puta nego u Vršcu, na primjer. Moram reći da imam izvjesno poznavanje tog grada i tog regiona uopšte i došlo je do drastične promjene. Ruševine su raščišćene sa saobraćajnica i većine trotoara. Vidi se da se radi koliko toliko na gradu u smislu sanacije prvog nekog vala tih restrukturnih poslova. U određenim trenucima je bilo toliko vozila na cesti da se moglo čak govoriti o saobraćajnoj gužvi, što je bilo nezamislivo u tim prvim trenucima. Što se tiče nekih zvaničnih podataka, Ministarstvo inostranih poslova Donetske narodne republike navelo je da je 959 boraca iz Azovstalja se predalo, uključujući 80 ranjenih, od kojih je 51 bio u neposrednoj potrebi, znači u hitnoj potrebi za liječenjem i oni su svi smješteni u Novazovsk. To se poklapa sa informacijama Denisa Pušilina, predsjednika Donetske narodne republike, s kojim sam imao priliku da razgovaram danas. Što se tiče generalno Mariupolja, mislim da je tu već odavno priča završena. Prosto što se tiče Azovstalja koristi se taj moment u propagandnom ratu, jer evo vidimo posljednja informacija koju sam čuo da je generalštab ukrajinske vojske izdao saopštenje da je regimenta iz Azovstalja izvršila svoj zadatak uspješno. Mislim, tako da je već odavno to prešlo iz sfere nekog realiteta i vojnog smisla u jedan, da kažem, može se komotno reći i reality ratovanje, iz prostog razloga što se događaju oko Azovstalja koji u suštini više nemaju ozbiljan vojni značaj, jer jedinice, pogotovo sada koji su izašle, jedino što se može desiti jeste produžavanje te agonije u smislu da je izlaskom određenog broja ljudi sad su te zalihe hrane, odnosno vode koje su već bile unutra, na manje broj ljudi mogu da traju duže. I što se tiče tih komandira, a pogotovo bataljona Azov, ja sam također danas imao priliku da posjetim njihovu bazu koju su oni napustili naravno odmah po početku ratnih dejstava. Ona je neoštećena u tom smislu i ruska vojska je napravila manje više jednu zbirku, odnosno skoro može se reći izložbenu postavku njihovih nacističkih obilježja, odnosno njihovih ikonografija. I interesantno to zaista sve izgleda da jedna, da kažem, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, koje osuđuju, na primjer, ovog teroristu koji je iz rasnih suprematističkih razloga pobio one silne ljude, 12 ljudi čini mi se u Sjedinjenim Američkim Državama, a u isto vrijeme isti takve ljude, odnosno sa istom takvom ideologijom u Ukrajini, bezrezervno podržavaju i nazivaju ih borcima za slobodu. To je jedna vrsta licemjera, kao što, na primjer, Sjedinjene Američke Države osuđuju Iran kao islamističku zemlju i slično, dok u Saudijskoj Arabiji, gdje žene imaju daleko manja prava nego što je to slučaj sa Iranom, smatraju svojim saveznikom, odnosno uopšte ih ne osuđuju u smislu tih ljudskih prava. Što se tiče stanja na ratištu, mislim da su značajnije operacije u vojnom smislu se vode sada na teritoriju Luganske narodne republike, gdje smo juče imali određena teritorijalna pomjeranja u smislu da se steže obruč oko gradova Lisičansk i Sjeverodonjeck, što bi bio uvod, ako se to sve odradi onako kako to zamišlja ruska koalicija, to bi dovelo do potpunog oslobađanja teritorije, odnosno čišćenja teritorije Luganske narodne republike, odnosno bivše Luganske oblasti u Ukrajini, čim bi bio završen jedan dio od onih razloga zbog kojih je Rusija ušla u specijalnu vojnu operaciju, a to je jedan od njih, pored ta dva široko postavljena denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine, on je zaštita ljudi Donbasa. Ukoliko i kad oni izbiju na te granice, imaće možda neki mali osnov da pričaju o miru, ali Rusija, kako ja trenutno vidim situaciju, uopšte neće odustati od ove svoje politike i očigledno sada ratuje metodom, odnosno
strategijom velikih brojeva, nadajući se da će Ukrajina dugoročno neće moći izdržati takav stvar i pored ove pomoći Zapada koja je Zapad pruža. Samo molim vas kratko za kraj. Šta se čuje nezvanično od zarobljenika i odakle je stigla naredba da se predaju? Pa ja mislim da je naredba da se predaju stigla iz praznih trbuha i žednog želuca, iz prostog razloga što je njihova situacija neodrživa. I što se tiče tih naređenja u smislu da njima Kijev izdaje naređenje da se sad predaju, to se isto moglo desiti i prije sedmicu dana ili 2 sedmice. Apsolutno mislim da u ovom trenutku imamo u pitanju estradno ratovanje i da će najteže da se predaju dakle vođe svega toga, odnosno strani državljani koji se nalaze na teritoriji Azovstalja. Hvala najlepše što ste govorili za